Wakwa baby Adom TV Badwam health tips so now chi mu stroke near ka ho asem ene de na dog aka no na de stroke nim panini makra first na nka stroke de 70 utim so wabone bre ne 25 chese areho misro kan hu ni tie de dog okan intini asamba ko kan ye no a eye mede ene se wadi insrade wawe aponche ana odwan ansrade aye no ho na ada wonsa wonso wuchuchu bo no mukra wudi so hie na dwene na adasa ntini na emu ada no de na ade be ya nane no na moja na fu wo de fasa scenario we akra fa to tirim sa de ye ka stroke ho asema be pay attention dog na so ye na ase ye mu akwa ba me area signs and symptoms stroke ne ba yo me da se we ye na first time a we na call OPT a ye din koma fa stroke na stroke de ye kan nyina ne se moja ntimi ne afusa ne nko nipa de se ni wadwene nti the fact se moja ntimi ne afusa nko wadwene mu no yade efense stroke enti stroke nya bonsamfo yade okay stroke nya yade a eduabo yade stroke ye medical condition adwene no moja ntimi ne afusa na nko na stroke no ye kire mu se ye mu ahodo mi two main types ye what type of stroke a ema ntini ni mu sisie ye be kan say ischemic no etimi kofa ema moja ntimi nko ye what the type wa hemorrhagic no intini timi pai na mamoja nyunugu wadwunim eno so ewo ho em ye ka say that type of stroke kura de itimi intini ni pai a bebiri no ano omo survival oye no a ye bedu hospital no yeso ayi nyame de ya na okọ se stroke no ye wa ya kire mu say ye wo no ahwe ni ya itimi di udem disable to obi ho itimi kasa obi ho na yire gina ho wo no stroke pen ya de ya itimi di sa de ne ba oba gina ho wo na wale oba no ohwe din say sa was papa woni me ada ya na enti adwene no ye wo de make say e wo de party a e boa me metima kasa ye wo de party etimi boa for retentive ye wo enti party bia ye wo ta party etimi boa for obetima ke akai no ma enti wan hwe ni ya de party na be strike wo no na obi wara ne kasa ko okay enti it depends on maybe e be che wo no strike wo do obi wara bo say strike na be bia obe kai no ma no onkai we eti oba ne ono ane be gina wo hunu ene na bo se dipa da sani oja na nan ya wonte ojonso wonte je se ebon dai wo se je se ebon diaper ne da bono ansa na nipa no na ne se di nkomo fa the causes of stroke ene a kire se yade hypertension one of the number one say the enemy of stroke hypertension 70-80% of stroke cases obehwe mu no abedo no pressure na wosoro wo form bebere ya itimi de ba omoja so atia eno so timi de ba cholesterol se wuntini ni mu wa body a lot of srade wo na mdua nim itimi kofa ba akomayade etimi de etimi kofa ba anantini mu weaknesses eno so etimi ekofa ba ena na wo se yeni nkomfa signs and symptoms wo fia now we suspect so obi anya stroke the first idea also man ye kache nipa ne say daddy peja wonsa bonkum kosoro se stroke no peja na stroke na che ne bonkum so a ne nsa nifa no so a ontimi peja o peja bonsa o peja ne mu ye dudu bonsa na e kofo daddy ma wonsa bonkum ne so ti se stroke na che ne ha o peja en peja the first idea obehunu no so obi a wotie bia nche ne so kache na papa say asama wo kan won kan bi ni wachi boso okasa abose me a mekasa mu aye very clear no say stroke a may God forbid a chemia boso mekasa na mabɔ me hene boso okasa yes what te waso sana what wonte obi okwa so an kasa ne timi kwa na kasa ne so won sere boso na nsuo edrupi e fa na no fe wo fi a wonye doctor these are the signs ade a obetuma hunu say papa yi stroke a che no na senche no awoka papa nkwa mama me so yes I know yes obi a che obi a ka je nso onye saade so na stroke ni ba be ka no ho a e be sha ase aba wa wutie na time stroke na ba no de e ye time wa paralyze na wuntimi ka but sign ya e boboba pressure timi ko fa ba ntiti mu akoma bo peri bo ni so bi ya mu hyew wona mina yo bete e na nerves no enam se stroke be ba a nerves no striking it down into bones and nerves sense damage to bones na anansi asase se chechew okay honam hyehyew honam ye odududu honam ye obete so forgetfulness arefie obitimi de ade to wa
na wo hwehwe no wo bru nua wa fa ade we ene we bo hu anse o ya no wa sa ba be obi nam wo hyekere wate ana wo hye sandals pa body timi free ne na ase eko onte se kan timi twa obi wa hu se moja ba wo timi wo na we dey twa me da bai wo obi a wo sa de na hwe ni ye na wa hwe stroke ni bit ma che obi a bo se wo kasa na wo keka wa no ebi mu nketema dududu okay enti obi wo ha bo se wo keka ne ketema rough eya sa forgetfulness wo mu nyina na some of the signs and symptoms ya ekofa ya de effect stroke so when na wo hweme na say ya de effect stroke ne hawo end point your sphincter branch na kwa de ye admission for stroke patients and one eh na wo ma no ne ho te say ya yini kura enti so bi ba say stroke no 1 month e na e bia utifie a ye behwe wo a so bebre e ba no me kase nyankopon ni monyam se omo ba 1 week nu na se ya chew fresh nkoa na se do bedu end point ya me kase nyankopon ni monyam 1 week nu obesore anante wo fie betima hwe pepepe e good na mom de ndi amane basa na se nnuane ye de mom ni fisuo machines ye do mo fa so no ya na ye dutwem nti mom healing no abantam etimi e contemporary for end point ye obi okumase takrade enzema tema sphincter shell signboard kumase chronoma bo ahia tachiman hansha fa number yi na de how bia bomodin frɛ consultation woni e kasa wontu asika opese woni e bedi nkomo so a you don't pay money before you talk to us. Eti number no 0244 86 70 68 0244 86 70 68. Dr. Edward na wotelling kano china so sabre ya Adom TV Badwam so no kan ye ho ne mfanwi stroke ene ye ka ho asem se wutie from Jordan abepem ne na no ye bewie nyambo china ebi mauso fi said yaka bia no ubedi so ochena nkwa hoden wo ho a ebehia seda na endpoint homeopathic clinic dia won mother romanti ene etimi di nkoma eti sei ochena so nkwa hoden wo ho a kan ye ho ne ntoaso